SOMPA 106.5 FM so any hot bite ebre ason say yede esom wabusia yatena se Ghana nkoma no a na yatena se ebebo ne kama ede ama wo no edu sa bre ya radio ni nyina ye mienu SOMPA na ne aka no eno ntifre obi no bi nso mfre obi no bi mfre obi say Ghana nkoma no bra so yede ba besom wo kama we ni e fa ne hot bite na no nsi abope na yede hot bite kase ye ne nto aso ede amaw na bibia ayeboko midimafo ba center eka ye ho na ye somwo ene anwumre time herbal mixture enso boye chidom na bibia timi akoboko na 21st clinic enso eka ye ho ma anwumre ye somwo ebusia ya tena se ewo SOMPA 106.5 FM enkran ha sei no sabre ye isa santimantam mu na wo tie ye ne a 93.1 eno ye SOMPA Kumase no headquarters wo mo je kase yi Adamfopa radio ewo France ahenkro Paris num afi SOMPA 101.1 ewo takwa SOMPA 103.3 eno watakra de SOMPA 106.1 watachima SOMPA 98.9 eno wosunyane SOMPA 90.7 wonkranza na SOMPA 101.3 eno ewa doma FM 100.7 enso chikase abapete kana sheban radio so je wo munyina abapete ewa breko a ahemamu kingdom 106.1 FM woman kasim enso je no odni nyina kanta na ni asa kama amamanfo wo mfifi mantam baabi anso anya bi etie abusia join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra ana YouTube no SOMPA FM live www.somponline.com so nsemi dodo na agu ho a wo betime akọ na wakọ kenkan bi ene afoforo bebre ya eka ho abusia medin odoman koma chia me obrempon na kwaku ampoma afefre obi na Ghana nkomo no yemo nimsam awo man Ghana mu ha se teacher ane suku entamo nkomo ya na ho hia pa nanso ade ba akọ ya na wo mu se nansan mu ho betie yesi student bi akọ teacher ni bi abono na no yaka ho asem wa yaka yanka nwie nansan mu ho no bra na yesusa no ube huwa si teacher ni bia bu student na awofo ene ahwefo abowura school mu ho na womakoko ntokwa ni bi eba yetimi ka de guso na yaka ni yaja ne saa abusia join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na ba hwa de ba mesisi a awie wote se ye bo ho nkomo ewo midday news ne so se teacher ni brade ase wo ye kung fu fight teacher ni bia bomodin a chi ni student na student ne kura no nye abema o abaya eno wa chi no je se ase ne nyonko bema wone na tie gina ya wo mo ye wo ho bi pa enya asem kuma asemi si ye ewo nyinahini eno wo atwema mponua mansini no mu ema nyinahini Catholic Senior High School eho ena asemi esi ya meni wo kasa sabre teacher ni no prosifo chese wo mache no wo mo doso no ahwehwe ne nsemu ahwe ne yewo mu na se bia na ne tirimu no baabi nkoyi a wo mo ahwe na o mape emwa e de ama no abusia asemi ba ye no ye ne dansini a eja ono ye student o school mu hobi eni ye busa ne sa so ede pa na koba ya teacher ni bebo modern chi student abunwa peja no de na hwe se ne o ye wrestling abusia se onye ma Facebook ne so a dwan sesi a Facebook SOMPA 106.5 FM Accra na ba hwa de ma mesesi a eno na dansini no kirekire nsem mu ede a kire yen ama ye hunu ni ekofa asa sabio ensemi metume boase kakra wokofa asansemi nyina baaye se enkwada no from 3 4 na e twro wasi no emu bewie na asemni si dan asemni si ye na binumu ni pepanti no womo ye se womo pie ja womo kobo akohwie aba womo kobo akohwie ni baa bia asemi asi a wo video e ye hostel na enkwada no wono ne ma ne mema ne nyina na wo enti wom kobo makohwie no wom ba ne yatopunum ena teacher ni ayate ne se ni a hostel ne ye ne dia no watu kwanti ne ba na hwe so ena wayi dan ne ba akwa ma teacher ni se ja teacher ni ntina ho
na won hwe nkwadaa ne so anaso won hwe dan ne so ma no ena nkwadaa na pia akochi aba wo ma amantem enti woto won prum enti adechi ya wo mo ka ho asem no ene yesi ne nkwadaa no kura no se wo mo pie ye enti na wo ma amantem ti obi ansa na ne ma free hostel ho ya pam wom ena aba ye ohye kokko ya teacher need na hye fom se wa chikoto hye fom a ase wo krampo na pre hwe wo de nsem mia ne ko ese ne a wachi ayi owo na waso ni mu sei ene wo de na hye fom saa no saa ba ye wo ka che teacher ni se so waji wani so ni apen no anu wanyan congratulations ene o se won kosi ni ne se se wo mo madwuma na o se me nkwasi me ni mesi de mo wu ni wo se enkoda yi pa de oboko kosi teacher ni mo mu ni ne si mum congratulations no wo se won fa koma na ma me ne papa no ene teacher ni dwa ye no wo bo na sum esa na se gu ho ne da ne ntokwa koda no so timi se ni e de mpa hwe se ne wachi teacher ni nan e de asa na kurem ene wone no na yentie dance ne nsam a wode to so mpaka se anim hostel boys and girls na da hobi na from 3 for no mu pipe ntimo de omo hostel ho na from 3 for no be school no ho ya homete nti boys no omo pie nra omo amantam omo duru be na so at hostel ni na omo no ya allegation de da na ya obi ma omo nti obi ma omo be da na o report na hostel run no ni ha nti ne office na hweso and we you teacher ni say ne da ho na he nkura yi so nti uko ka kire said the Ukraine ye no mpe ene so mu be school nti mu jimi boys no pam mo nyina free hostel ese mu free hostel onko mo mu si obi mo yo mu ne nyina mo no moko nti omoko ye no omo no guess na atana wa form 1 form 2 form 3 next week pepe ne nkra ye school the girls say omo ya ena girl ya obu ni kwaka say ayiku say ne open na onsa aka no ya pam omo eno anu no nti congratulations as a day ena responding ma akra ne say onko kanche ni say ayiku ena akra ne say onko kanche ni say ayiku no be kanche wo mum teacher ni no udi no say ayiku ehwa na teacher ni ko hwe na so no sa na se ena oto hwe no so a otumi abono ede na pempem for mo sa no abusia wo ye dance ni a wono o school mu hobi ana ne esi ye ne nyina no waboye mu no a kira yensa ne yetie no na asemi ho ama atwemampo no ha DC me bra pani odemnyamfo Ibrahim Ishaq wodna no atombi ama wa condemn in no uncertain terms say ya bonefosam na eye ne mpeso ya so ana asemi si yenti yenkwa na asemi yenkwaji mu nchirimu ona bo ma adwo yaje pe ne kase me pa chona pom te sen me ho ye mira ye de radiasi enumre sompa FM ene affiliate nyina ye do aseso age bre ene ye bon komo na minim Catholic Senior High School ai wonyina hini asemu asi ho a ene kramons we issue public statement e wo ho no emu nchiremu pa ne sen ye brief wu ntie ma ugina so issues a statement condemn ye okay no no de befa kwanya so atia ono watie fo nyina na de tene se school no wo yen o me district ko ya first school no nyina hini Catholic High School na school na mrebi etwa mo na enkra na wo dos ntino school no yen se o mepe ada hostel na contain enkra na mo fra triba no the hostel no eno anye government hostel a private hostel but school no na manage the teacher ni na the case ya ba one manage sa hostel no anti I say enra ayimre mo bebe 3 mo hono teacher no to anamoko hostel so ko hwe nkra na mo hono bi so de ka from telephone bi de ka meko ti o mege so o mege skala so mo ti o du o ma enti ase anya adwuma pinche bai na teacher ni aba no tintam ya atina no bi ati de ese no mirror na sap yesi ba ku bia no so yete ye dance ni bi boye mu no de minim se bia o mabo amane de a se koda ni pieye ene ye lock wom ene wom ba ye no be pa acha wa ma ye bie na afi kra ye se hostel ho kra ja wom se so mo ne ma mfiri ho e ho ni se de ntokwa i ba e ho de o ma nka nkire won ye da bi de metie ne se okoso ko banka no du ono wonya conversation kakra ba e ho o mene nkwara ne bi enya katakasa ana wani we de tintamenta na me ye bi fi me de ya tie ne se prosifo nsaka no ansa na
oba condemn nia esi ye na wankasa bia wa shada daise keja na ada no nti wa fra commander kura ka chense bia o ma boys ne nkwaye wada na Moda bi eba ya me tia na me friend commander say banya video bi na ma headmaster na confirm say teacher no ne akwa nyina fi school mo the commander tumrika nko na nko teacher no ho a on fa teacher ni mra na abofra no so me o me train statement na mo ma no medical report medical form one fan hospital na ya hwe de ya na from university kemre ya na commander etu sana mo no because the teacher no watch na ba kuku police phone na criminal aspect no na other aspect so education and education system area no so no almost watching normally year to year ama asundwe aba akoba ni say no ase hu bi asase yakoso town na ya ho na wo area ho na eba ni say nso a ye ka eba besiu na so amanfo asase na me busa say hu bi asase o town teacher ni no class ha na ote wo ye obi a wo ye heja ana wonya nte ne ho report bia na de nya no ho report boni bia na de say almost say wo ye obi a wo edisi the tada o mambo frana kwai mama frana nyede Honorable jina ye kakra mama ya we de ahoma ne bu ni mu pa me tia ne say wo ye edisi na ya no mambo frana kwai mama nyede o mo pe enti ya na e mo frana fi say wo tata o mo akwa no so wo show mo so mo nyede yenya no me yo na de maintain no asem ni bia but ye me kan say teacher no wafom nene kwa se wade mrano shenin sam nene kwa se pepe fondadie no masa fa kwa ne be provoke no na yesi wo manage provocation no na wo ne fa ya se akwa di boni e fa no so ba se woni school ni betin tamode antwe yi na be ka se mrano so no omo so mo fo bu ni ani di ma omo tre ade no because ani tre din say say ma udate no eh edin teacher for the lecturer dey am ye date tiyam fa ni dey fata mo na ho ha so a omutumi kanko other authority omo ha o dey omo how ko maybe headmaster senior housemaster and I say academic headmaster na omo akoko mathematics na yetima CC na teacher for no so lecturer omo say the omo ye no enya de pa mo fa di pa mra atoma mpono a enye ejibone omo hawa omo amunim kwa mfaso address omo hawo enye hawa so koto nsasa woni akora no botwede sabi upeda akora wi ena ne konsi ho a kianti asempa timesre se dati teacher ni bia wa tuma mpono a obeso obe wode emra be hye nsam na waye ni ope no ebe se ene ne ntana tuma mpono a we ye kokko mama teacher na me bo me nkora ne kokko so akora be sore teacher so no yema emra fata se adu na asumve aba na me ka tire parents o mo wo school mo se mo yam show mo high ya take over ene headmaster akasa ene education director akasa ene police commander because police commander o ko ba ni ye bon kran ho ban kama bibie bia nto akora bia teacher ni bia san to me shin some enya akora bia bone school ni so do mun ni sa na tie dia ba ide how I be so am being CB mirror Honorable yenase breni adaji a wanya ni abonkomo ne anohoba a wode ama ene kokobo a wosan de atoso e de aka ho yenim se ye koyanim no asafoforo bi asi akira ye besan bopinu ne enu abonkomo ye da se anwumre right abusia nipa ene ne bonkomo eye onimnyamfo Ibrahim Ishahak wono ena woye aban krache pani ya ogina ma de hye a ewo atwemamponua mensene no emu ena ene no abo enkomo no abusia wenyina ye nia esie ewa atwemamponua asantemantam asem ne ye kan se enna na papa yi kan se yesi aboa bi nchi aboa bi nwia no so ntese aboa bi nso mfa aboa bi enum kwa sports stadium wow owe se de ade course ya eba ye teacher ni na se won na ne ho ode ne se akwada no na yeso ko to se nipa mienu ko a na wabusa so se na no eba ne sen DNC ye ma de santokwa nyina ba ye se bibia nkoka papa nso a anka enye girede nanso se ne ye mpanimfo kro na asan ka ye se sebe mpreduasa se obi fum kumu a ya na obi mfum nwa enti na osanka
teacher anko wotimi hunu ni ye na sane ya camera for no you should have known better say anya hwe kura no ne akwada sei entoto say obabo ne kura na fanfia na twa na ho na twa no to na twa na akokom ma na emom say one ne be toto ayi blows say die na nka enye eno na ama mpanimfo bebre e de wama no atumi na sabre ya me ne wo kase ya nso no National Council Edema Parent Teachers Association PTA for wɔn so akasa ɛde afa saa asɛm ho wɔn kyerɛ sɛ saa deɛ wɔyɛ si ɛyɛ man bɔnefo sɛm paa sɛ ne bɛbi sɛ ebesi ne sɛ ahonti yɛnkɔ ahoma no so na yɛde twɛtwɛfo pani ɛde ma association no Gabson Kofi Raphael yɛde no ɛnkɔbɔ ɛnkɔmɔ bravo fi ma adwo Chama so chama kefo nyina. Ipatɔ no hona mu te sɛn Nyame adom no mo do ɛde dan nyame no mo ne bi so ɛde dan ban. Yɛde atiefo da sɛ nwure so agye brand yɛ bɔ nkɔmɔ na minim sɛ video no anya bi ahwɛ nyina hini Catholic senior high school die Mpatwa ane. Ni edi kan ɛgya yɛka no PTA na National Council wɔne twerɛfoɔ pani woyɛ wofoɔ sɛ teacher ni ne wo ba ana wo ba ne teacher ni ham so sei wo video bi say no ana wo hu ni say no ni edi kan wo ankasa general impression e wo ho na ete sen The dikai betima ka say the course no say ye teacher ni kemi ye pa mitie say ye teacher ni na school koda afatumi ahye omonsa aye bibie tie teacher ni no ye mfo aso okay say ye awofo ono ane ba wawo no onfa mrasha ne nsem se akora na ya so odinti otwe akora na so aye normal atra asotwe go into the era of violence against the child yemfo aso okay enti ade na asi no mesre aka se enye ade a eye se yesoso so ade bi ebesi no e wona faraban maybe akwara na ye bibi enye no kwan so but enye ho asotwe ene ho ampopoye ene ho mframa mbrama ho kwan ena teacher ni no koye ye no the teacher ni ye no meaning physically assaulting school akwara no highly unlawful and an act of violence ye condemn. One me ya again say ye mba kro ye no mo ye bone a ye to be asawofo e kwa ya ka de epra omo ana meboa sa na tie na oman no mbra wo mu a one ye bedi enti ye condemn as Ghanaian parents on the vocabulary ye condemn the act of violence, beating, punching and slamming. Teacher, you know, I capture our viral video, no, torture and degrading treatment. It's a gross violation of the child's rights. It also violates the GES Code of Conduct for staff of the Ghana Education Service. Now, our code of conduct, you know, teacher unions, any GES opinion for and the cotton as a share. What they are also told China, and so a violated, as some Americans say, our societal values. O man a team of Ghana, no. Ye man who quite say, Obi cry a bonia, Odin Brabesha one sa, a two and a man Brahma Hokai, and I'm a boy. Sanity. It's in the Ubia as sort of Okatia Sadian. Now, the Adiana Esino, and also someone saying, Bob Casa, the impact. Such misconducts amount to what we call gender-based violence. Who saw your ba? I didn't see a Bema. It falls into the remit of gender-based violence. It exposes the student to physical injury, emotional trauma. It can lead to absenteeism. It can lead to BBFN loss of motivation, and then the risk of dropouts within the school process. So no act
of discipline in quotes can justify unlawful violence against the child. We know. The year activity for no. Your mandate pan say we are to promote the welfare of children, school children, secure adequate laws for their care and protection, and build united efforts between educators, that is teachers, school administrators, and the public. Public no more can who. Obia sa umubi anamebwa. And the public to secure for every child, a child, the highest advantages in physical, mental, social, and spiritual development. We cannot fulfill this mandate if the students are unsafe in our schools environment. So I'm going to go school. Now, I am shishia se oko school. Na se boye bone kra. Aso twa se cheni ma na kwan se ode na faso no. Omo beye amana tra akwa no beko school biom. Da bi. Awfo no ka benye kudo so de akwa no beko school. Aha ne nke de no beko fu. Nti eno na ye ka se entweyi. I recommend some measures say as for my Ghana no. The two ana ma ebeboa. Okay. Yes, so you have police for Nabaso. Say, you can say the see, no. Students, school, Korano, Emma, some no Bontino, the whole community rose up to come and fight, to come and confront the teacher. It took the police intervention together with PT leaders and the school management, to rescue the teacher. Why are you trying to papa? Why are you trying to teach any crowd with free? Inti, your best, you have police for Abaso. Your best say, Omama Kwana Dops for no, and your Mojuma said, and Emma Mokwan said, Omonyo Mojuma. Okay. Now, ever say GS also say, this matter action except would have delayed no more critical pending investigation initiates this matter proceeding under the code of conduct because it's telling here no, section 3.8 of the GS code of conduct. Okay. Says here, a Jamako process for Samui. Say National Council, Parent Teachers Association, a Fabi Makuma Tom, Musu Sam Rabba Yaduma Senator. Ghana man now come at home because they said, or more 2 minutes or more Juma, or more 2 1. Okay. San say, Boo or mine. Right. You want to miss or 2 Anna Mobino, as some bar, they are man of crime and I in a Juma. Police number obeying a Juma, Pepe, said a Brahma. Okay. Sir, me my best 30 seconds. Fatu ye achirachira for ye addition for any awo for any Ghana for nyina for dey na nka beka achire yen. The mechanic say o man na etimu no ambra na dey achiche o man no. Enti obi fum kuma ye fum dwa ana fum dwa. There be say obi fum kuma obi fum nwa. Di etina ye penyin for the sa asem no aka ye chichi do ye na ti asene se konfom so de e bata nipa ho jimi de e bata nipa ho na so wan hwe ye na odi kusu sia o me ade ya di ayemusu de masre se otitani bia o tie me onfo no ho fe se okay ono na ne ba ye de sa de di na kanye ne de ebe ne de because ma wo se jafo ni bi kasa se jafo ni bi so nkwara no di omu hwamba ye yeni media me gina de bia kase teacher ni akwara ya mfomso a teacher ni wo ho kwan so otwe na so e wo mbra no mu na akwara ya mfomso na etra de teacher mfomso wo aho de ha e wo so mu ye kada incident ye na man kan wasem de ya incident ye na man kan wasem ama it so mo prosecute nkwara na ya prosecute omo it's your best friend say na no ye make sure say ye dem mbra be ye adwuma na ya hwe nwusu yi ni abo en ho ban say ya de be ye bia no de ngwa se ene how emfa ma ye busua ene bro no ete so ba be ye nhira ama o magana okay nyina yakoso afantuma prefer na education akoso atumpo Gabson Kofi Raphael anwumre SOMPA kase da ase so ajebre ni abonkomo
Madam Asepa, some of them are Trafo Penny Edema National Council, Parent Teachers Association, and no abo enkomono Gapson, Kofi Raphael, and no akasaninti. Baby enkomono every bar, no. When you know Ghana Education Service, one more catching a war. One more na ekase mpunu bepunu. Hey, so one more kase we ya cheno, emranya adwuma. No amo de oma horo mo nsa de afi teacher ni hu because teacher ni oye GS staff. Wo mo ka so ma horo ne nsa fi ne ho a eno ano no. Wo mo ka so mbegina na chi pampen so a wo mbegina na chi. Ene aban atwen. Na eba ye me nia Daniel Fenyi. Wo ko Facebook ne so ene wo ko tro to ho confirm me sampa. Ghana Education Service. Wo mo ahunu ade bi sei ya ayakoso na no kra no wo mo nyina kra sande ba se no kre prosi ache teacher ni ya kana semi ye gusu hwese nkensa beka Daniel Fenyi na ye ne no abo enkomo ewo ensemi ehone abusa sa so akoba ne sei no wono mo a wo mo abrantie ana teacher ni wo ye wo mo staff no die pa na aside being a criminal case no wo mo so as a body GS as a body no die any sanctions are possible edema teacher ni Daniel Fenyi timi ka SOMPA FM so ni ma joe yo me jo so pa me ba chana pomo ko de na me ada roma na won so erade adom ye so ye ho ye pan da say dwumre say wache bread ye bon komo na video e dey say e ko viral pan minim say mo ye projection kra mo di projector BC office ya anka no na mba idia aya workshop e dey akire ade nkakra kra saa say teacher ni dey atie ne say police a che no mo ankasa as GS mo contribution to ebia putting disciplinary actions into play no anything yo mamenda na nchetie for ne ashofo nyina in fact when an issue like this comes up and assembly saba na police for the ones asumwa normally no we allow the laws of the country to take its full course. Na taking the full course via outcome an outcome and Ghana Education Service and so yeah trying to be that they take action. The reason is that the police for the ones to say they conduct investigations, thorough investigations. And you would expect no interference anywhere in some more investigations. And of course, all investigations they do that in close collaboration with the Ghana Education Service. Normally, the outcome then they will take an action. Now, so Ghana Education Service take action. In the CC, I mean, say investigations and we are now on it. Menoka say the feature in the video no is in the police custody or as just say police for no with investigations. Now police for new year, then we can determine the way forward. But aside that also sometimes police will be on the back and say, oh, and I'm offensive, it be a nipper way and asking the way ye jailing for 3 months or for 4 months. And now say ye find a sicker way and now say he's supposed to do this for the victim and or do that for the victim. Into a more recommendations in we are not also going to case I had to say, for your code of conduct. Now section being and after sections being and to training offering and student offering and who corresponding punishment and after sanction say ya dem anipanoa ebe fit into your code of conduct na ebo ye adwuma ni nyina ho ban na nti se wo video bi say ya ayembratu edi dwuma wa ha. The first one on my mankata nembra constitution of the country because nipano or your first citizen and son of the education and also your citizen first and son of the doctor and son of the nurse and son of the training. It is the citizen status no and umbra and the baby. Now the mbra
na ya so ya abasa nipa ekura no beyond the so oya citizen no oya chire ni oya staff no belong to ebi a ya association we na ya ku ya ye wom as a chire for no embra we na boy ho ba embra we na ya share ye embre mu no chire ni we wa afọ embra we di ye hwe so na ye fan no ana say akwala no no nso ye student no almost ye call ye code of conduct ni mu ana say student code of conduct no almost wa afọ embra we inti almost ye hwe na ye mfa no emfa ye code of conduct no hombra kwan so ida ye mbra no the constitution is taking its course na omudia then the code of conduct no of the profession will also take its course. Yes. Yo Dani ma yanda se ne wakan sabe mpredu asan se empani se o ko yire ho na se twan na mamba num wi a won hye obiri bia e wo heye beba yenim se prosifo so media emu hwemu bia o mo beba no e ba beda mo nchen ama mo nso mama yahunu na enche nso enti ebekoso de ne de achi ne wa che bia na be san ba na be di ho nkomo ye da se anwumre yo ya so tasire bro abusiani pa na ne bon nkomo e Daniel Fenyi wono e kasa e de ma Ghana Education Service na waboye nkomo no nti womo nso sane womo te no sane womu nim ne fa ene sane asem na kodi prosifo nche nti ye jaade ma prosifo na prosifo aye ne aka nyina mu hwemu no mu wi a ehon tansa bi ewo mu no womo de abowon na womo nso atoa eso e de afiri ho no na waboye mu kama e de akire no hot bite eso na wasugusu a wuti he video yi ho abusian sa wo join ne wo Facebook ne so a sane akwada no kra ne na tade e shift kakra tiche ni hwe ne sira ho pa apa mewe wa bokwabra ne sira ho saa wie sampoma na no so aso wato na de a wontu aye bokwabra ne to ne sira ho saa no so ka se wie san de asan kobo na no so aka ho ada waju bibia wontu aye de enso no o de apam wo fie wo monitor wo be tiche ni wa nkona wono abete medimafo ba santa be dia mayen aye ehona se we akwada ne honam be na ya pa ye kan wo de hwe ubon se anhwe ye kura se ne tiche ne hwe ho no na wo benya sisi yade ni kotodwe ne chepe na ho kwafa ha kase pa e de abre no nanso medimafo ba center Dr. Tabeda so da no se wo do ne kirem wo ho a eho e na betimi akonya yarehwe wo de ne anwudwe yade diabetes ana hypertension kidney failure awo na mma busumi mu ye di Father's Day on se bia kan father ne bi nkire wo ama se ya ka kire wo se nyame anya dom na ye di Father's Day wie se ekim no oba ne mfa afura wade ne ye begu no mesrew bomode na komedimafo ba center na akone ye hwe pa wo ne oba ne nyina why ye chi akwan wo poku ase mayira enkran ha asem na meken ena kuma senso abu akwa agogo ye ne aba school no ho no ena edi enemhwe je numbers no Dr. Rujen fi number no 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500727215 na oni ye abonkomo time ya ba mixture no e adura se wonunum bia ekoye de ma pa malaria na achewo waposo ya oya me pa cho wonum ato a wontimi ne die no e time ya ba mixture enne bebo pa enye na wo pharmacy ne ya ba shop nyina mu na emmom ma de ba kwa da meka hye ne nsoma me enye mapemfo ba wo makoda nufo na akoda wo nya mfinhye dum yenu wo mo aka nyina mo mfam no se brato na enkoye mfama mo me pa cho enye na wo pedodo etu aton fo ne chemu o kan shi druglin ena afen so kolina keba wo nyina enye na ho ana afre 0244 417669 0244 417669 na one yen abo enkomo won madawroma ene 21st clinic nti yemfa kase no nto aso no emfa emawo abusia hot bite kasie bono ento aso ena yede emawi na yetwaso ewo apomudin ensem emu se konfano chiaban ya sabia a doctor fo no wo strike no na chese ewura nefu etoso enai emu na sade ne omesi fe kono de kamia ko ese sa line ni mu an wo bekoso atrantie ne wo mo ko ho se wo mo kwa kwagya ya rehwe nyina no obi akwa kwaka puno chi a ayafo no de resrede etumpenifu anim sa dawro ma de tie
bia sembia aba ya enunti e na ma doctor fo no wo mo apa lai se osoafo no kro na se so one wo mo eba be hia na wo mu di nkomo se Ashanti regional minister kona amfo dia ene minister na anka santu na no won koro won ka asem no se de be ya asomdue ebetimi aye adwuma anampo se directive bi ene ye bema se suspended chief executive officer no Dr. Pakwesi Bedu ye be sign afre no back to work na waba be ye adwuma na timi dia asomdue abade a ene wo mo nye ne sa na wo mo kwakwaja ahwe no eye ya na de eya ahometi ewom ne se enipa pii ya akwakopiem wo ho no obi kura so ofrize bila na baaye na kire se northern region ho ba bi o se savannah en waba obi efri eastern region en ya ma na referral se wombra konfo anoche en waba wo baaye san krofo no nyina no wo mo akwakoka apuno achi a ne eya reho wo mu so obi wo ho no ma wonim obia wo kumase ho se bi obekwa akoda ho na strike ne kwa wie ya na wakwakwakwaje na ya hwe nti e basa na ama womo akwakoka ensensememu ehun nsam no akwakwaye bebre monhwehwe stranded eyinom emame na yenhwe baabi ye bekwa kosie enti mu a mo hye ewo Facebook no ye de videos ni bi egu ho no mo a mubetimi akọ na makwakwahwe SOMPA 106.5 FM Accra na chese ho akwakoye empty wo mu fira kwantuo mu aba bepie kumase ho ya wo mba begya ehwe ho nkro ne ba mu yina aba beka punachi no eyade bi a eha dwene pa abusuafo yenene enye krado a yento akasebo no so eba ye de betudwa ama mo nso mate bi ye to so ne yeda so ejiremu ewo sansem kro na ho opanyi ewo fia eye panyi ni hwekura no panyi se ya na owo abache na enipa akentena wane timi atwotwo ya wonom ede wano ato asem wesem ya entimi antentam no enne otikra kurure ene brawe nwomaso otumfo se to ababi onyam kese wama ne homle so edna no akwakoto asem ni mu enam sayo suntina ne konfo no chi doctors association no wonom echrese de okomgie ene meye se ne panyi ewo fie no aba ka asem ede egu wonom asomu a enya de obetimi atwena no ede awo fomte no ne sa yo so nti omo kire se omo de sa suspension ana se bia wo mu fidi ahodo ya wode gu fom nyina no ya de a wonom esan ekwa adwuma biem enu nti no efra nwumre ya de ekina ekọ no wonom ebehwe no omo asa akwa akoto wonom adwuma so na wonom ekire so omo de aseda piesie ene de mo otumfo se to ababia nyam kese asante mewura se ono akasa asemba ye no one pantry ne petomu na wo hu sampa amanfo kwa ahosan ene ayahwe pa ehun sam no ehia ede mo my Ghana de hye empo ede amahodo so fo mo ba hasenom ebegya ayahwe no oda no to mu bie wasi asem da ya wo bo hwema edigu wasom no ewra wonom asom dunti no aseda piesie ena wode ema wonom na no achi no wo kire se onuanom doctor fo ya wone wonom eye adwuma enkabom ku ahodo ya wonom ewo konfa no chiaba ya sabia ho nyina da wasi nipa ya de awosayeye okwasea ena sabia so sabia ku wose wode ne yonko ne mom nye ne ono no wasi asemi ba ye sede nurse fo midwife fo unions ahodo ya wonom dimu ewo ayahwem no wonom etsi eta wonom bachi pampete se bage eni suku ni akwada no wose eye omani so dodo nte no wada wonom nyina ase asem sei eye ensem a panyi pa ya wono eye titire ni edema konfo anochi doctors no wonom association Dr. Michael Leet wono ena nensa no nsensaye ehye anonu nte no atadwefo wane yate ede ene efranwumrei ekopem ochina no pa ekọ ni nyina no ayahwe mapa ya na ekoso konfa no chaban ya sabia wono ebeto akoso na edidwuma ede abo amanfo kwa ahosa fe yanko yachi na senia na adwoa asare wosi ekase enkrofo a wono mani atutu aka wonsem ewo konfa no chaban ya sabia wabra na enkofo enso abonyanya na doctors ne chese wonye adwuma biem no yenkohwe na yentie wonom ensem bi ne de ekosomra adie no sane ha me ena asorefo aboa me ena me de bai nya asorefo na aboa me aka me di me nyeskama na me ya de me nufuo no ahono o ma be me a be di ko sofia efire no no mo trampa ya ba ha sai me hu da kan te ba ya nani na watwemi te ba ya no mo ya lab no mo ma ya du no mo se ya ko nani aba te ba ya mo se dem tani ye be ze bila mo se si a so mo ntimi nya ho so no mo ntimi hu se ada se
It's now may man as I church or may into the uncle Sibia on Bethany. After my him, almost a nail, shall Dr. Papa Slack to maybe a 1 year. Passaman, catch a machine I put them thereby. No, Mamma call up, no machine I remember, and by almost my Slack, so my daughter. Abusia we say anobisem ya etwagu ye efri wonu mu a sebie son sebie ku yade etimi adodole wonu ma wo twa kwansini dodo na ba konfa noche aban aya sabia se woba beje ayahwe ene kwa hosan nanso no na doctors no ekyerese nya de ombeye adwuma no wonu ano de sembi na etodwe yegusu wo apomden ensem no a emu na aswafo a na hwe apomden so o man Ghana mu se hujabo so mra se bedwani Oriyan for kwamna minta kando wanda ya kasa iwase se sa wo WHO wo mo benchmark a wode ma won no ede kwa kwesi akire ho na ototo ne ama nyina ka bomu a Ghana yakoya nim pa ene so na bo spoke inside chirechirem ne a wo chirem akwesi ane se wo nurse fo ya aban afa ene ya doctor fo ya aban afa pomdi adwuma fo aban afa wo mo do so pa eno na eboa ema se aban no na ne suade ho nyina ekona nim kama na wotra ya akire se health workers density no atimi akokane no na nka da 16.5 se akwa akodu 41.9 per 10,000 population bia if any per 10,000 and a doctor nurse midwife density no eno nso akwa akodu atimi akwa akodu 82.75% another per 10,000 population. What is them when you know to judge say WHO one more benchmark kura one de ma my Ghana no ya trapo ya traso kura na what is them when you know to jano na ye 2026 afibia annual health summit na ekoso no na afidie no na what de to dwa ewo ho na oronyamfo kwamna minta kando what is them when you know to dwa na ni nyina mu no na general superintendent edema Assemblies of God asafo no Reverend Stephen Yenosum Wingam na wo hobby and one also J. Simply any apology now, so I can't say it was. Relative to its population, in some regions, one doctor says more than 25,000 people. This presents a threat to the availability of essential health services. Having worked in deprived areas, I've observed firsthand the inequitable distribution of health workers with a concentration in urban centers. This undermines equitable access to health services and calls for deliberate policies and incentives to ensure a more balanced distribution of the workforce. The journey towards universal health coverage requires us to strengthen primary health care through optimizing our health workforce and fully utilize the investment we are making in training young people who are praying to become health professionals. General Superintendent Edema Assemblies of God Asafono, Reverend Stephen Wingam. One on a casa, and one also didn't say, Ye tua kasia bono eso bono mantemu kwantre for wada pomden ensi echiba ano eye ora Isaac Amponsa bedu na dwumadie bi ekoso we no womo kopa bono regional free primary health care program no womo kopa obi ho ntoma ewo mantam no emu na dwumadie no kwa wiye ena yama ne boni na agema no pambo etwe ni gina nchen ena oso no panyi kese se dwumadie ya mode abai ede na wo ka kire bono man no wo kire mu se wobetu omofo ye pa se free primary health care hye ya ban ede apa no wobia emfa ne honjimu ena afei so womo enka enhye se womo ko register no a National Health Insurance Identification Card eye ID card no womo betimi de no krampo enya access wo sa free primary health care no so no se we no yade semfa so die pi ena ebeba so ede ama apomden atena ho nti no omafo nyina enhye na womo ma eso emramfa so yentie ne nsem ne bi obenya a national ID ma national ID no enye national health so ne be ya se referral bi pa mu na ye refer wa still are interest can be and no na necessary to government ma pese really away with it say ye be SOMPA FM akọ say ye hospital na obi a woni bi no e be ye na consider say continue hospital ko asese SOMPA FM no na pese ye ti eyi free or entire enti free primary health care no ya tisem say ede ma Ghana ko nyina se ne be ya betimi akọ samia me boyi na yakope ye wo 3 pillars a ye
implementing the primary health care. Preventive, promotive, and curative. One man in some no answer who said you were cheering no say when one more just said the bay or Ghana cardinal wouldn't be. Ain't it a wouldn't be a non chesser or call Ayasabia wouldn't to me and yapum share and untin one more airball and kaya say, Sir ID card na your national health insurance scheme not DNO. Ubet me a use and also said the bay free primary health care no, ubet me acquire Sabia Bia na wakakoje. Apomudin say ye kananu obi e bisa say na sesi akra na so wo ma meje Ghana card no say no one ye de call hospital ni ade enti so obi ni bia na akwakwa ye nsempi no so card dada no wo mo da so ayusu enti no so wo ho ewie ye en wo de ato dwa say obi a take advantage say emre bi atwamu na bia e beka say age say ukita sika ansa na obetimi enya apomuhwe na so sesi ade ukwa anye bi kura OPD services ne niema hudu obi se mikohu doctor enye duro kese bi ne betro ma ase kokoto a anye bi kura no ukita health insurance a ubetimi enya apomuden Abusia mo fanchen ene no na emu nhyeda entini hoye nanso eno ho nkyeremu na mede ama no owura Isaac Amponsa bedu wono na akobo no mantemu a woye kwankyerefo a woda pomdin ensi echi batena ye no ano na said ya na my Ghana ene ebibrem fa hasenum bi ene wiase nyina afana no eya na etesi no se obi enya adedie bi se position bi ewo aban adwumemu anase bibia etesa no a edru bra wode ne dwumadie no aba wieye na enkontebo bra edru so no apabam na nipa na bu ne ketem ene o Ghana hasenum America no akwa akwotena UK no akwa akwotena na sa ma bia so no ya wono ewo ho tumi se otimi kono na wakwa akwotena wasada ena ama ahodo sofo no so no ebi mpanyimfo etimi eye na ne sa yo so ntine sania benkum edware nifa na nifa so etimi edware benkum ni nte no benu so ampanyin se eya na emia aka ho bi amakasamafo edema aban no yewra Felix kwachi ofosu wade nsamo todwa echirese enei aban eloya panyin mechire attorney general yewra Dominic Ayeni wone empanyimfo ya wonom hwe emranim so ene atentre ne ho nsam so e United States of America e baba beto kese na wonum edin hyiamudie na ni nyina no eye anobaba ya wode e baba babae na wapepo masibre e wosa eye extradition se nipa bi edi ensem bi a enye editia ne man na enwi akire no wadwane ede akọ man bi so na aman panyimfo no ya wonum okrom ho no na wato nsa ede afre eye panyimfo a ebia Ghana hasenu mu anampanyimfo su ede afre America fo se ne monye yadom enipa simesi anaso obente wadi bone e wosemra no ene no eka kire so nanso no wadwane abeta mo nche wonte no montwe no emra emfama yen asem wese ne nyina no eyade a wode tudwa ekire se eho akwakohia sa wo hwe kane panyi kwankyerefo mecheti brekese ya no no eda microfinance and small loan center ye kan se eye maslock no ma me said na tamakro eyade a wono wo kire se ne dwumadie no wa Ghana aboka wo hunte no asem na kwowie mu wo court di ye no wa twa mfinhia polypoly edu ena de ato ne tiri so se wonko na wonko nkotwa na asem de ne kwaso no oni o my Ghana mu hasenom ne sa yosunti Ghana mpanyimfo ya omuhwe mraso eto nsa ede fra America man no se ho eno maami wadwane aba beto wonum ntine wonhwe na wontimi enche no na wonwoni nkonsamra o my Ghana mu hasenom no mefesi emra ne ena ye kase waptimi aba bedro my Ghana mu hasenom na wase emoa ya na yehia ewo amama ntemte no eno ena akwakoba ne se amai mienu empanyimfo ya wonum hwe emra ene atentene ne ho nsam so no wonum etimi hia se beya extradition ahodo ya etintim ho ya ho akwakohia se omuhwe no muka ho asem no
ni titru kane fotosanfo edema omai Ghana yewura oforiata wano so na asem no nyina eka ho bi sebe yom betimi aboa wonom na yeso yetimi aboa wonom no mo nkofo nso edi bone abedwane abeta Ghana hasenom no yetimi ama wonsa aka wonom ntini wei ene ensem kakra ya ene efri aban kasamafo yewura Felix Kwachiofosu enchen eba yabo mo nkomo ene ekire nyina da eda ne ede asomo yetwa kase no eso ne yekɔ mfimfim mantam twifo atimokwa ɛhɔ ne yɛkɔ akɔgyina yi na ensuo ya ɛtotɔtotɔ nansan ya fiti bɛ sɛ let's say weekend do etwa ɛde ba besi na de nkran ha ensuo ne nya yɛ nkraa no ubia mu mfimfim mantam a wɔn so nya wɔn ɛkame ɛnsa Ghana ha nyinaa no anya hwee no da bia ensuo de tɔ baabi na ɛno na twifo atimokwa amansi no mu no wɔkyerɛ sɛ nipa mienu bi ensuo yira fa wɔn na ne edi kan kra de bɛyɛ sɛ nansan kɔ na nan so nie ɛna papa bi a wɔse wɔnyɛ mfinhyia no aduanan enum 45 years wo pie yɛ sɛ na wɔkɔtɔ de yɛ so wɔkɔyɛ de yɛ wo mu yan sɛ nsuo yɛ afa no a wɔde rade gyime no wɔm ko hu ne pra nsuo num a wɔm ko yi na sɛ ne lifeless body wato ya no wɔ no ho wagye ne visa ɛkɔ US wɔn kɔhwɛ World Cup de mo United States of Asamando ɛna wɔdi kan ho na ɛno na ɛba yɛ yi wamuguswa ekeka afio wie ko ne fie no account no ohwe we dia na asi papa dia kwa nra no mko hu no ebra no wayira be se nansa eno mu se akoda ba kwa friend se Alfred Kumi wono kra na anu ya busumi etwam ya no kiro bi si wie yo akoda small boy ya wono nso wo twen se jane results kra be ba na akọ senior high school na akọ free senior high school ibi eno wono nso yesi wo kwa akodwade wono wo free gomua ohua eho no wo free a wɔkɔ akɔdwade ɛwɔ ensuo ya ɔmfrɛ no ɔsensuo no ɛnum ne wɔkɔ akɔdwade na ɛno yɛ ne yɛte yɛ na dmbefo mpanifo wɔm se no so saa na wɔm te yɛ sɛ wɔkɔ akɔdwade ɛwɔ twifo adugya ɛne sɛ fofia ntoata no adwade ho aba mo sɛ nsuo na efira bɔnte ne ba ne bi na ɛbɛbɔ no kɔhyɛ ase o sɛ deɛ yo wɔm ahwehwɛ no na nsa ne wɔm hu na akyira kwan ɛno ɛna enti bi ete ye ne se Alfred ikra no ya wota akosra ne papa pa e wotwifo adugya ho enti no onim se gya ho no wokọ ya okopesika kakra na gya wode aba ne ho yie ne se wokọ ya okopesika no wodi mirika kodwade osen nsuo mu a ama nsuo afa no a ye hu na kira kwan na dmofo mpanifo won potam wo yewra James Pra won na da no wo se ampa mpanifo gbonamane sabre wom gusu we hwa abrante e friend Alfred Kumi na so wom nya ne body no a onu ma abusuafo na wo ma se wo ya akọ Yejidi se wokodware nsuo isanka life jacket yi wonya bi kura wo nsuo ni so a ebia anka ne nkwada so kita ne senti na Ghana Maritime Authority eya tena ya womo ene hye nsuo so dwumadie womo akọ commission safety guards ahodo beye empemu mienu ena fe life jacket nso beye empemu aduo no 20,000 ya ne nyina no kanhyehya ahodo ya womdi gu akwemo se de beye nsuo so akobedie ebetimi agina yie na womo abo manfo ho ban na wuwo ya ekoso ewo yensuonsu ahodo so no eto ebetimi echa na dwumadie no ase no so afo hye akobedie ensem so no munyamfo Joseph Nikpe Bukari wono ena efru simpie ni apa wode ne nsem eto dwan wo se abanya wiata so pa se womo e de preventive interventions ahodo bi ebeba ne titru pa ewo nsuo so ene se wo befa nsuo so no womo a womo te kro emu boat so womo mu twi kro no ne passengers na womo te mu nyina no yebetimi e de sa life jacket bi ama womo na womo de abom ho ban ne nsem a wode tu dwani. To the leadership of the Ghana Maritime Authority, and on behalf of His Excellency the President, thank you for the rollout of this laudable initiative that will ensure that our people will travel in comfort and with life jackets while they perform their daily duties. Also today, Ghana Navy, thank you for the collaboration, your support, and the training that you have provided our guards. And we know with this hard training, we give them the able to perform to satisfaction. We also want, on behalf of His Excellency the President, give full endorsement to this initiative and encourage the Ghana Maritime Authority to fully roll it out and ensure that all that we want is that no life jacket, no travel on our inland waterways. It's my belief that this initiative will be carried out by the regulator, and so we will soon get a year that will not record on
Swafo ya washa kobedie ensam su Joseph Nikpe Bukari ena yete ne nkan dwumedie no ase presidenta Wadan National Inland Canoe Fishermen Council ano Ora Jacob Kabori Tete Ageke wono so ebo aban no abaso yepa ne Ghana Maritime Authority for se wo matimi etu anamo bi etise no wose we no emwa pi ene betimi afri mu aba. Enti life jacket aban di abraye eya di papa ye bebo amabas bi ento su bie life jacket no di baye oye ni se timamufo poma ye ni sika na obetimi aton ana se boat ru ana se kenuwo na na only 2 cedi a nechese wa tonkwa wo be hye sa life jacket ni akọ bebi a wo kwa obesa di aba na wo di aba eya di papa enu nachi ye nim se Ghana man mu ye wo mra papa bebre wa ha na mra no su di no eya di a enti abaya sa kwa fatimamufo fi bebi a ye nsumo ma na se ye kan nsuo ana boat fuyi emu bia omu ekuta qualification wa training omu sa officers omo betina yensu ana bebi a yeka isuo landing beaches na onka officers ni aka foforo na omo boaye se mra no ye bedi so enti ni abaya ye mra no hihye biara omo kyerɛkyerɛ ma ade so omo kyerɛkyerɛ ade no na yesua na ye di mra no so ade papa enti ye bobo abaya baso se waye ni director general ni edwumayefo life jacket amde banti e be hye ye nuanom nkra se unya 2 cedi pe na wanya nkwa na life jacket na ye afare dwuma na ye ka nsuo no na ye ka boat no Eni ayekotie yeyi eye president awada National Inland Canoe Fishermen Council ano Jacob Kabori Tete Ageke yamani boni nana opon chichiku enedi we bai. Afeyenre mu ewo MPP amanyoko ni dwemtreni edema wonom asantemantem Yera Bernard Enchibo siakonya dodo na efra ne sechama wontumi ne die mu panyin nasem ebutumu ewo Accra High Court ye ne nyina no ne bone entansa ya wode ayantam ne tiri so no ene se wobo ade ne pa ya wode adom ye yensase no eya ade a wono ankasa ne license anase to mikrata waje se wode etu afomagudie no wafa blonya ho ewe krakase ya wode bi amagalamsefo ena wonom esai no na wokyerese sa anamontuo no ene ya mamra ya no ebo eye afomagudie tuo ho eban no ebo ebrent ne ye kasai no wonom atwe no edna kogina mu ewo court na wokyerese sa ene ma wese ne nsem wanyina no eka aban ne nsusuye ene na gina esie ya watam de abone bo se emfa woni de sesa brode be ya bre wakotodwe empo ni awobrebo no wo be gina ne dan so no watwe aboso de abone yam se be ya na memmo emfie nan ya o my Ghana de ahye ne nsa no wo be hwe no watimi abra galamse ase na mmom de hyehyɛ papa ede egu akwan mu ameyeto afumagudie no ewo ne papa yam na timi aboa ameyabo ye kwaye brento ho ban ye nsa ase so yetimi akora no na yetimi enya sika so ede afiri asase nim ne sa yoso ntene ne wonom ekoye ekowura mu ewo court no toto no ene ensemisa no ekoso na so no nyade a asem ne wie ye no etimi ekowie ye no nti no court PM panyin ya wono etene dwam no ahye se wontu asem no ensan enfa enhyeda na wode akwakohye na wotwe ya edi yenim no eda benada June 16 ena wokyere so betimi asa kwa asem ne so biem ye ne de ensem ye chide befiri ba babia no ye de betomonim na ansa na no ya mane boni na oponchecheku ebra no no asem ne nyina ekoso no na chire no wone lawyer panyin ya wono ejiremu ede ama ye wura entwibo siako eye lawyer andi apia kubi edwetwe enkomo wa bra na wokyere ensem ede ama nsentrefo. Based on his confirmations, is it the case that Akonta Mines owns any of the equipment they're pointing to? And the answer was no. And the only connection, according to him, was that somebody is connected to Akonta Mines and one of the equipment is connected to him. Whether in registration or whether in inscription is something that we need to leave to establish at a lesser date. And whether or not that person himself is connected to Akonta Mines is another matter that we need to investigate. And indeed, that person has been in the court. He has come to testify, and he has also indicated his associations devoid of Akonta, but his associations with Chinese experts, and he had also indicated in court that he is a translator. Oyo sida wan sese ebehu dia wowe abrewan kunu masanso ena enso totia susan yebehu baabi a wode bode hu no ekoso wei eye amanebo ya emranimfo ede ma chairman wuntumi lawyer Andy Apia Kubi wode atudwana na oponchecheku na daroma ne nsaso ene namo a yensa ekan ye no abusia wabomode na oduani a kiremu 21st clinic
na wakwaji ayaresha wo ho sanse umpom no se koyi a ya na manage se odia no eye ntiri bi na wo oto ase ede ba ebefa osiremu ho de ba bedu na kokom na fe ate afa so besi onantu ho no a ena abu se wo wa na ase mu twetwon ti ya na wo mta aka sa ananse achew ananse nye prosi nye soja wonya tankase ni ananse obi anu achew ena bio emfa nye mazupu na nti ayi ointment bi nyantam so na enya ho saa obehu ebebubu agufom mesrew me pese me yisa wa hawo nyina ede free ho ede mawo eno nti na me kan for 21st clinic the sciatica commandant me kan for mo de mawo saa ya de no ye frɛ ne sciatica se oduru ho a ye ba hwɛ ne yayi nyina de free ho kama de mawo ye nkra bata ne do aso paa o na de kan je numbers no na fe frɛ ba bia wo no ye nkra bata ne bi wo na ho pɛ ne ye nkyerɛ area na nantebra 0540 311 0540 311 21st clinic the sciatica commandant afa ye wura santimantamu na ya to akase no eso na nu mu e ho a ene ete se contractor ya aja kayeti phase 2 no wo ya ho adwuma no wo se afa de oza ne gugu ne nkaka ne office ya wa santimamu wo tom na what na ni a kire mba bi foforo e ho na adwarifo a ho wo mo a Kumasi Central Market Union wo mo nyina kabom actual petition tintin ene ya do aso pa ede akoma contractor no se SOMPA FM wansema kurani achechede ba we wanye na wonya ne boko won kura won sa kakra sa na won timi nwie phase 2 ne ma won nyesa na wogya wo se kim asem kase na beto won na won mu koi adwadifo ne kɔ no amalia kofi won na de animu MSB ena kakrani ena yete won framamu radio any TV so say contractor eyi adwumayefo no kakra edi yenso yenim dada say adwumayefo no kra de na nka dodo na ena ekɔ esan say adwuma no akonkon ho ninti enti yete ne saa no na ya yemhwehye amaye enti ye ba ha no pɛ bi hye contractor na ya asɛm a yede ba ha nyina yese ye bepa wo mo chow say adwumako no mo ntutumu say de ekro no emso mo kama ne te abai amfesika me amre wo mo antua wo mo kana ebedru baabi no je se wo mo nyina ekɔ yanso so ye mpese beba ne saa kyerɛ se wo mo na yenim se wo mo ye adwuma enti adesrade ne ye de brɛ wo se wo mo hwɛ entra na yanso ye de adesrade ne bi ekɔ ama abai se obɛbɔ mɔden na baabi asika wo bia so obetimi atua eka no ama wo mo na adwuma na timi ato aso wa mana kɔsa ama ye ti enu nti na ye ba ha we ayamalia kofi no na Unioji petition yi on behalf of contractor send your body no a construction company ni no no one consultant friend say Emmanuel Kajodan so one also can say yina kutie asem kata ni mu na me body to fan the mechanical engineer contractor construction nuclear near that before no any mu nyina ase wana mompa kata ni mu nsem de enye me na mechimi abua je se me de ko me mpedin for na omuso hwe na omoye nti na ma desre dia ne se yina mompa entire bandage pa bia wonam so aga ma asante manye before afa oni ntuma nti moving forward na the mechanical say ebese aban so edwin on the project yenim say niam bebree so or how bebree so and I am possible ma aban o ti asisi the idea is an chin on an new shade na before na seven yenim so between us na ewie pe yen so the BCB aning SOMPA every free brother the UK aban we are consultant adema contractor construction company no wa Ghana ha kayeti phase 2 no wa ye ho adwuma no ni nyina asam no ne ti atwam an say yesikasam we aye pani Emmanuel Kajodan so na sama ne boy nyina no we aye development minister honorable MP for SOMPA Bawa Beidu eno watase ni nyina ede bai na Bawa Beidu wa mana adwuma no anso ho no mo a woto so ekɔ Central Business District ewo Ashanti region ho enie hyasie free adumu abesen kofa Dr. Mensa kopie mu ewo PZ ho Central Business District ho no mwankasa na eya reho se dwadifo sesi adodo no ma frustrated a passenger for are stranded wo mo fresh hyen obi ho no kora a kyese emu atete ne ade sanse ekwan no so kora na sesi aka akwan no ye bi ho no mu ye 2 lanes no ya ye na 1 enna enipa afa baako eniema containers ne ntade wo mo tonton niema okwan wo ma fafa enna senkafo no so afa nti ekwan nkasa no congestion esi wo ho
ensuo to say de nyanyanya bra Facebook na nkomo ya ye die bra be hye de ekoso wei eye Central Business District na de wa hwekwan ya eda walls ahodo mienu entemu ebe den na esen mienu hia ba ko atimi afa na nyonko ho na wo mo akọ ehosem na ye pii ensu Kumasi Metropolitan Assembly KM mpenimfo de bia sa de nkran ha wo mo ye no assemblies no ene etos ne de wo mbeba abegye na mom de esese ye de ye no wo manfo betimi anya wo masomdwe ne de empepi no ya na no na gese ye boso ansa ne ye benya sunsunsu aso pa ye hunu ene ye afa blame ne ma KM fo nko a MTTD fo ka ho police service ho no mo ankasa ache say indiscipline ekoso ewo akwan so ene ade ewo Central Business District ho no eyade bia ehadwene na bawa beidu ebo muan wo manfo a ewo mpotem ho mo di dwane wo keka ho nyina di nkomo se nia ekoso ewo Kumasi nie wo mo eje ne sen Hai bibiri musio kra mo na ho ka mo niam ni djuma nipa ne bedi wo no esna wo nipa wo na mo kwan so eno waje wa kan store no esu musio mo na ho ka ne medjuma bedi wo no ese wo na mo kra bon am to fonte tete chiri se wo as wo tu achi wa choku ni to di achi aya se ono to pente bo wa no ba so ya yu bibi e wo no ti esre mpanyifo se no de mfom na sifom no mo mwa ye wura doctor esre ne onim de oye ba ho kakra no djuma kakra please ajo wa kan onye bibi mfa ho ma ye na no de wo je wo na man my when some jam grandfa no mra on in so esan me am di hu yakas because e bia o tu se ni pat me ton ade okwan nti e be se mpanyefo on so o ma mra anye djuma ma mo hwe human face na nka se party nti we party ba na se me ye the right time do so the right thing no mo bon na ye nya mfa so se e be ya de a be ma o man na de asa kranti me se mpanyefo especially mayor of an nancy from day enti omanfo bi ewo Asante Mantemu Ntitupa Central Business District ena wote se wo mane yamane boni ba wa beidu edi community ye de ofre kwa ma KM4 afi law enforcement empanifo police service MTTD ka ho ene wo mom keka ho nyina se wo mom fo mo nan ensi fom sans obi wo hono a eye ne ya fine ni obi ena obi ahunu a migiri se niema bi wo honom a eso ebetimi abafom kora ama omanfo wo mudi dwa wo honom nso no wo metimi enya wo masomdwe na bibia timi akonkan yentoa ensem no so ye to so na ye fra Asante Mantemu abohwe de ani akiremu ewo emfinfin Mantemu yamane tofo ya wotonkra edema yen ewo ho eyekwaku adema na wachire se ne se wuduru mu ewo ewutu state a da sen ebutu ama yefunu adampan wahe popro ya na wote adwaso edema adehye ya no mu wo ewutu state no eye nan abokuadi ageman otabi ya wotoso mienu eyade a wafra ne ntoma woni tintin waka nkyeregu wa braduane esi jaso ya kyese wokone nanano makura na senia empanyimfo won hyehye ya mamra ne amane mu eya na esitie no won mu hwe ni mu se kura wo kwei bia na wansene won nanano masa woni nkonsa se ne dwumadie ya okaso omesom no anase omra medie no enya ade a wawie nte no won san emetoa so na so ma hwe ni mu a enya ade anan abokuadi ageman otabi ya wotoso mienu wo san afri akura bente no amamra ene amane kwan so oba hima ya wono ewo ewutu state na che dodi akabi ya wono etoso dunan ene waba bonten ede aba betu dwase asemu ato wo mo no ano eden eye kakape aka wo pompom na so wobeye ne den wode ato dwase wo he popro eya ade a wokọ akura no wansan ama na etoda bia intifudi ho a apegyafo ho se beya eho enam pint no wachire se wapauja sehene ya wono ewo ewutu state nai kwashi ahene se wono entine mu se president ewo ewutu state ho kosi se wono beyi omahene foforo na watimi aba beto adwumedi a na nai otabi edie no so yenko oba hema ensem no sania wo wesaye ede kire yenie ayati se yo hene oyare nti eduna to kwan ampa de no to kwan no atire ede no ba fie na yare no be dane foforo na ya transi yo mahan wadan ni atreba ye announce na mane nyina Ghana penyemfu ekwatire nyina obi ahun se omahan ni ho tie na ya announce ewutu traditional council announce se ya hene amokwade wote otapi wadan ni tire ti afa atin
or acting president. Obeshe nti eme papa mo a ebeyi ohene ne be omai. Nti medamu nyase mumboaye na adwen ne odo ne bakoye. Die we say ayen semwa oba hima ya wono ewo ewutu traditional area hono wode etu eja metre na che dodi akabiya wotoso dunai na no disem no echi no ena na jasi ya nei wode no atena konwemu se wonhwe akire entoto niema enfama wonom no eya ade a wono so ekasa kakra ede ekireye na yenko enkotie sami ahemfo nkaye ne bi nso etimi eso wonsem so efaye Sanhota ba bekurman mo pe ya nana mo na ba hima fa yete anya bia beka ye nyina me ma se ta freche me ba betra so afibo acting yes me ba ne mako yes o ma he sisi ape o chan pe o se me si from me bi onso na adwuma ma no yes treasure can say highway obia ne adwuma obia ne part o se o play me fesre nana no nyina se ye nyina ye de odo akomakro ebeta ne chiri se ne ayeta o ma hene aboko ade chiri a o de ko ne nkrechi ye nyina ye nya baako na ye nta na nja se kwahye hene echi na traditional council no enfa ne ntama painful obeye adwuma mienu obehwe atoto traditional council no wie nso a ode nhyehyɛ papa egu kwan mu ama yahwɛ akatara na echi nti me gire sɛ adwuma kase yɛ da no so saa kwanya ya so na me gina aka kyerɛ hemfo nkae aka nyina sɛ yɛnka yɛ nyina yɛ humbom na yɛnta yɛ papa echi sɛ eka bɛ sɛ in awutu ade fefufa mo amase bi mboko ementio ege amani fufa ni odefe aboku ade agima weto tabi ati asa oyo mo kranchi to oyo mo Yanta na chipampe se sukuni ene ne bag sanse etuo wo no enya chijinafo a ena ya na eto we eye divisional chiefs bi a wonom so ewo ewutu traditional council ho ena wano disem kwaku adema nada roma yensa kan ya yade bi asomoyi yenyina mfimfim mantam ha na mfimfim mantam na Ghana Water Limited womo modin akobo prosifo amane yesa nkrofo bi sensu ewo mfimfim wo ma se wo madwuma ya wo moye no ha wo pa eno nti prosifo ba modin yi officers ne bi ama mfimfim mantam ho no womo tete fra mu a ho ana winiba mfimfim ho womo kwachi enipa makom yensa womo din nie Eugene Opon onya 28 years small boy SOMPA FM Kamusa we Kumasa one onya 30 years one so small boy ana it must be you one so 25 years now got 25 ka wo classroom creation ade wo kwachi wo mo na say wo mo ye amram djuma den awo wini ban fafra mu ho eno am say ha monti say ha ye fra ha efutu ye mfutu asase sa wo mo say bo mi na pe bibi na akori no am say hwe tena ho ignorance of the law is no excuse Brosif watch one ema me no ka say Brosif watch say adwuma no am ye ho no na ye illegal mining and one ye ho na say wo mo say efutu say na illegal mining no ye age nsam e ho no wo mo ba tu amanfo no ho no so sapa wo mo ko ye wo mo nya 19 water pumping machine e ho afi water hose no wo mo nya bebre and afi washing carpet no mako 9 quarterlase ni nyina wo mo je enso me kire sekan kase no and ahwebaro ano so wo mo nya baako e kan ho a ni nyina na wa sai je se wo mo de quarterlase no etwitwa no na wo mo de hwebaro no nso je nua no e kwahoro na wo mo ya na correct wo ho na nso Brosifo che se wo ma gini nyina ya ne yaso m twajatum wo ma twajatum ne yaso m ne kwa akache ama no nso kwa te se exhibits adanse no wo ma de ko amna kwa ya adanse no wo ma de agina so abokọ adu e de ama wei aye ne free enfinfim antemu ba e do na echire kam e de ama wo mayamfo enko na Numba North Mensinu emu na awofo ya womo mako school ewo Boaduyili primary school en wo mani abre wo mo kire se nuane a yede mankoda ne de nyenyenyenye aduane no ahoɔden bi anim ena oyi free ho no mo nso a esua chese quantity na kete quality no so a chese wo monyo hadwene mankoda ne ko school demu a wo ba hiramo ekom nko a chese teacher ni ne kira de no wo pentem kura ma ya pon akofie no wakwa kodidi enti wasre se empenifo ya wo mo da school video se ye school ni empenifo nso na betimi aboa na wo matimi anrechi aduane ne kakra de amankoda no wo mapagya quantity ni nso a enke betimi aboa wo fo ni bi nsem ni
This time, looking at the situation, is the food is not enough for them because the last administration always every day they'll cook for the people, but now sometimes to be twice in a week. So that's why I'm saying if they can, they can do something to improve it for us. Enti awofo bi ya womoma agentitiye wo Buaduyiri primary school ye no wo na Numba North na yete wo monkane no achi ohene ye wo empotem ho Zakari Karim Mahamuda wono so de kakra etwaso. In fact, anytime I visit there, I always become worried because looking at the quantity of the food that is being given to the children is very worrisome. You can't imagine such a small amount of food to be given to the whole school. How are these children going to feed on this and live healthy to sit in the class and then learn? So it has made the children to lose interest in the school. Enti wohene ye wonpotam ho Owura Zakari Karim Mahamuda ena yete se wode nsem etu dwano na de etwa to a wokasa ye headmaster assistant headmaster ya wode school na no Entiado Ntokoni wono nso ese challenges a wo mofam no de ano woden enti mpanifo emeye wo momoa. About the feeding, the food the children eat in school. Normally, it doesn't satisfy them. And when they go for break, they do not return on time. So we are appealing that the food, something should be done about it. Entiado Ntokoni, wono neye assistant headmaster ewo Buaduyiri primary school, ena yete se wode nsem atudwa no. Abusia, kasiana na ogusu awutie no, aya hot bite. Ni ahya se no num mpa mu, edi kwa wie no. Na ya dane ya husi mape twan entisi a Brush your teeth every day and night, up and down and all around. Brush the clean and bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between, brush the germs away. Pepsodent, cavity protection. For 10 times stronger. This advert is FDA approved. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa. Yenko bu nsem ni nyina ko mu kama e wa America. Na senya me adomo a e kira ne na chi ye eno amo start work up no. Na no amo senka sesi ade ceasefire obia nto bombo nkono nyonko ho we ye Iran ne America. Ena me wo fa ba bontene abeka se abusu adwane e Facebook reso na beka de. Me wo fa ba bontene na me wo fa ba ya wo ko tro to ne Twitter tweet ne so the Truth Forum ho. Eno wo se Wamu edupre mako bia wamu de adwuma kakra na we no omo frɛ no Apache helicopter ene na mu wie mu se ya Iran fo na akwate ato omo akwate edupre na to fam ama pilot fo mienu a wamu ti edupre mu senka nyame amfafie ena wamu sea drones ne baako anko pie ho ntam anko gi woma ankoma omato Gulf no na se Red Sea no ankoma tum na no nti saa de we ya Iran fo ayenti wabo mukoko se sa sabio sabi enyambranse mu omadi bra ye nyina ye wo ceasefire mu no me wo fa so be retaliate me wo fa so be kwa hit Iran pan sa na yakọ work up na ba na ye wada nko an ye start work up na me wo fa se wo be kwa retaliate da be no be retaliate eno de so wonka sabi emu wo so da ya na ehye nitrim anu nti wonka hwe na emom wo mo pilot fo mienu de sabre wo mo ho ye wo mo mprepra ye wo mo ho ye wamu gusu a epem kwan bi abekwan anase bi ankrakra bi ede ama won na bibia atumi aye fine na emom ne ye woka ede a kire Iran fo ne se momfra ne mra se
wɔn mo yɛ deɛ nia wɔn bɛgye wɔn deɛ ɛwɔ saa deɛ yɛ wɔn ayɛ ho wei so na yɛ gyina na kaseɛ no ɔwɔ ma kyɛ paa yɛde ne nyinaa esie abusua yɛtena ase wɔ Sompa 106.5 nkran ha deɛ no Sompa 93.1 yɛ asantema ntɛm mo gye yɛ Adamfopa radio ɛno butu France ahenkro pari num wɔn mo gye Sompa 101.1 Watakwa, Sompa 103.3 Watakra, Sompa 106.1 Watakra, Sompa 98.9 Wosunyane, Sompa 90.7 Wonkranzana, Sompa 101.3 Ewodoma, Doma FM, 100.7 FRKC, Ebra, Kanesia Band Radio, Ejeno, Na Ahimamu Kingdom, 106.1 FM, Ewo Mankesim, Enso Ejefa. Sompa 106.5 FM Accra, and your Facebook, no, and our YouTube near Sompa FM Live, www.sompafm, sompaonline.com, so. Ahonso nsem nyina agu ho a wo betime akwa kenkan bie anuanom a yaje brena St. Augustine adawro ma bretuba ene be ma tenten gramo ewo yechidom ma yede nsem ne bre wo no eye me wodoma koma chia me wo brempon na kwaku ampuma me nua ma